aku ka kersana Bapak Lurah Oca kali kersana Bos N di Bandung derumayonan kapihatur. Iya Kade Bos Usman mah anu bade hajat tanggal 20 November keluarga besar Putra Raksa Bumi Pasir Jadi. Hai 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 Taman yen eta balik ke ngulun iyo diwasi dan durung kelakon baik Bapak Lurah Haji Oca Sukrama Sawangan hadir ketemu orang tinunggon hai 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 watona si dari aku iya besau iya Bos Otong mah aya yen eta balik ke ngulun iya Abu Hari Putra Bungsu tewas dan durung kelakon Bapak Wakil Aceng Ketua Anak Gaul Cihaja Wakil Aceh Ketua Anak Gaul Cihaja hadir ketemu Nurati nunggus watana sini dipitak dari pitak di sarangan Bapak Lurah Wahyu mah Sawangan Bapak Wasim alon-alon Lurah Wahyu Sawangan garanginan iya eman emang meduluran Bos Elo Ebrek surat sekali ngapain nih iya Uli Aceh hai mana deui potong hai ujang kasih perebe hai saya cing ba mana meni mana meni Bapak RW Asip Bugandring Wakil Asip Bugandring anu bagus cing kabayun mokat wis lagi ya kudune apal Lurah Wahyu Apih Warta yang punya BCA Bos Mebel mah aya nun Apih Warta Bos Mebel Elita Jaya hadir Apih Warta Bos Mebel anu bagus anu ngagaduhan BCA anu bagus hadir Bapak nasib deui hei payun deui blak Irang-irang dirarangin Geloknya wang sing kadoan Geloknya wang sing kadoan Anu pangmel Payun deui Anu mana sayang ampun ngeplok
henteu ngeplok Bos Usman bos Jakal anu bade aja Adir bus hai aduh hai aduh apa selesai hai hai sayang oblak eblok hai kembang biru kembang merah kula metu bagian kula biru bagian sengsara Bos Edi Bandung peti gerita ape warta mah yang punya BCA Bapak Mantri api Syakir warata bos Pelita Jaya Bapak Mantri Syakir Pelita Jaya bos di Bandung Surabaya Bapak Adang PHP mah Bapak Adang Nupito UKN Royo Bapak Adang Ikana Haji Nomor Hai Paramuna Bos di Bandung Saya Gua lagi olah Ajakal Durian Bapak Lurah Oca Sukrama Aduh bang Bapak Lurah Haji Oca Sukrama Mana bos Usman Jakal anu bade aja anu kurung menang tiba Asim Asim nu pada hajat mah Pakil asih bukan ring anu bageus asih kuring nu dibingkeun tengana geuning kitu Lurah Wahyu ore peuting pantungan gua keot peuting cerita anu mawa kabacaan Bos Usman kepada hajat 20 November iya asih makari jati gua lagi lapisan arek jalarna iya Lurah Haji Oca Sukrama Sawangan Roman Bos Edi asih makari Bandung jati iya baru asih Kadus Aceh anak gaul lihat Bapak Yunade Bapak Wakil Aceh mah arah Jakal Bapak Lurah Oca Durian Desa bisa pegang hai wow Orek piun di Palepan Bapak Lurah Oca mah anu kurang Padaruren Orel putih teh mimin anu bageus panutungan teh mimin aduh kembang asip teh mimin kembang alak katung alak katung abi mamlah teh mimin hati mamlah aduh iya asip asip kali jati ababe kali jati ababe maju kali jati teh mimin asip kali jati anu ai aturan
payun gede tete mimin di petang mana mana sayang atuh kamu hari putra bungsu Majasari aduh iya kembang tanjung kembang tanjung aduh iya kembang tanjung bodaside aduh iya teh mimin abdi mah laju aake mah kali jati anu bagus poas batin aduh iya hai kembang tanjung kembang tanjung cicai up iya abdi mah bingung tara hey sasari aduh hai kembang tanjung hai sisi gunung up Ujang Sonaria abdi mah laju Bapak Ujang Sonaria abdi ngalang ayu saya Asim tegatun utamina kanggo kakersana Bapak Lurah Oca